En pile nan nou haïtien reme utiliser phrase ça nous fait qu'à parler anglais. I need to tell you something. Moi besoin di ou yon bagay. Si tout la parler avec boss nan travail yo. Li bon, mais gen l'autre façon qui pi belle ou ka di moi besoin di ou on bagay. An gade. Di sa pito lo besoin di yon mon bagay. I need to bring up something. The reason I agreed to meet you for lunch was to bring up something I think you already know. There's something I need to bring up. Di sa pito. I have something to share with you. Besoin partager yon bagay avon. I have something to share with you. Di sa pito. Hey, I've got news for you. Mwen gen nouvel pou. I've got news for you. Di sa pito. I need to have a chat with you. Besoin fon ti pale avon. Si tout le ou bazan mou ya fe fre. Di sa pito. Can I speak with you privately? Eske m ka pale avon en privé? Parce qu'on gen moun e fréquent e fore le en privé. Sabrina, can I speak with you privately? Di sa pito. Can I borrow you for a minute? Des fois moun nan deja pale avec on moun. So pa vle pa être trop mal élevé ou di eske m ka prete pour un moment pour m ka pale avon. Ou kompren? Can I borrow you for a minute? Can I borrow you for a minute, Dan? Can I borrow you for a minute? Di sa pito. There is something I would like to discuss. Gon bagay nda men diskite. There's something I'd like to discuss with you. Boy, I have something I'd like to discuss with you. Sou konon lot fason menm ki pi bel, kite l nan komante. Se video sa nan favori tout kon sa pou ka toujou gen, ba video sa on like et partager lien avec l'autre monde. Et sou pa wèm sur TikTok encore, et parce qu'on pa follow page mwen, ou pa follow YouTube lan, Facebook lan, Instagram nan avec Twitch, et nom sur toute plateforme ça c'est Jeff Jeudi. Male, peace.